Abeshia wudinimu. Ewradimi yakuma pani entie. Na Jesus Yahweh. Jesus. Jesus, Yahweh Raidi, Baraka Barasandaita Kerabashaita, Baraka Barasandaita Kerabashaita, Lairabaka Barasant, Mirabashaita Mata, Jesus, I jammed the was, Papa, and do us walk crying in them. Yeye ne fa ye sani anu ba so trembom tena fa ko nyame mam ka tira meja ya mudi be ya adwuma yie wo bie woni bie ye kura tu kromu atu so sa nyankopɔ se men kan kyerɛ sɛ wo nyame sɔre wa nama so no obi to obi asɛm di ma no na kwanti ne suo na afa yento yi Yesu di muti amen. So made of way. I will walking so small, men so made of way. I want a pie, but then two some beer for me. And when the mate and the beer, hoy. Sorry, only Papa no worries. I will walk in some small men so echo some. Yayo Sarusi, Yankoma Lizzy, Yayo Warizi, sorry to come only Papa no worries. I will walk in some small men so and Penesis are there to say and test of Fra Yichi. Me when I make a dear and so a tiny woman. I make a me yes and Sabesame Bonate me Kutana and Cat Nemejana and Katmakokasimi Yanka. Saubasa Saboniaka and Casabuja Titibubon Poso, my uncle. Nasa Okotosa Bubi Sunia Swa, Katan Sahe, Abua, sorry and so. Hey, and written a me Wahinana, Misiti Ejausu, Mampunko Chideshe, Tambra will boo here Kuma, was Serbo Setia Yaseno so that you could mean some. A Pampembra will see a bra, Mampondesia will be down for, ya down Bremu. Dagon maybe nko Semjofo ni pesmaka for chance na nyime ade Ewiase Mu Nsem live. Hello, Nhyira 104.5 FM. YouTube Nhyira TV, Facebook Nhyira 104.5. Omodiana like na share na ensem hodono na nyime nsem fantu ya ofo mede daja uzu mampo kontonchi abo hia komana na wakase bletuba gong jatani nie mini Keviat Probit enkoso hene krabisu ma hene ochikrom ni kokobra assemblyman atrase sansu na enche blekum nam 1 akwasi bua for mansa bua for betranse ogoro so be unity ni akabom ni ade Ewiase Mu Nsem dwumadi abro ene anyumle producer and na J Ampofo to dey Facebook live aye Don Richie or see money on Facebook na waseche Nhyira 104.5 FM YouTube so Nhyira TV ipacho Facebook ono ya monshare enensem no ano den papa ano den ntiese obia etiebi na fe Michael enso tamachi den jumaku aso asne ba ko miru mensa na numzi edoso papa nani na anatomy akira odi for Elijah Sofia na branch bi Sofia no so oton 17 oso ha spread into friends brand me come and drink me brand me no could shabi medago no so no and then so ni for wa bedin come of UK one ramata ne baba say for man baba ye for UK and then for bedin come san say ramata da shan say omra no wa ma ehwani mo wa ma in fact that you know program no see from shabo ye papa say akoje bribe and for wa bedin come na nyum ni Ewiase Mu Nsem so 104.5 FM part 1 NAB Hambanini ofuna umsebenzi madoda
Kwame maybe a chemo and some Kwampoku a car any. Kwame na se mo kan eso so no gasa ni padua na fe nkomo yedi na fe sa akwa se o ya pose ye ofidie so so di envie na ni papa wu ni maame awu papa na be fe na ka che ne se gold bi she baby nti wonko no wonko tu na onyini a wo da hwe na busuafo na hwe akode wo tie a wo so di mfie na ya wo kasa asem ya enso nse no Kwame de ojina na ojina asem o kan no kwe Isi afi de kwabu ye twa ntro afi de wo se wu ni aba na wo di mfie du di ogotu good kosi abusan asan ana sunsu asem na wo kan Daddy munamu asem na wo kan no Kwame we de wo pose ye Kwame asem o kan nya no kwe e wo so papa sesan a friend ka chem say Kwame go di bisa na me de tamia wa asisama nti yeden enti na meti da shem na bushafo tamia wo re de ade hi What huni value? ko dai bumi so nyini panotia why de mu tamia wo kura ya ura di nyankopon Kwame ojidi ai Kwame asem o kenya da esu mi na wo so ngora de mu tamia mu so da e body wu Daddy di say de ne enye Nipo obi mani gotu ngo too good no ma na okotu aje na de be okotu amama mubi papa ka je sese wonyini a fa na obusu afo sese wonyini ye nanyini wonyini ana wo ye krepu wonyini kwa krepu Daddy sese mfa so okotu good no asesa de na galisi kan be ye scan ai me de ba mama bushafo no mo dia dai na amuda sha me mama abrewan do ti achiri ha no Daddy ohe anu wa ye klom na wonyini se aso papa ka che no wa aso no wabuso o sese wonyini na kotu good no na fa hwe ho sese so wonyini enfie nan wonyini sese o ti wonya ska na de be me ai neska me de betwa no dia dai ada ye baby school na me da akọ school oko school yenzo na ska dia ka de be dai dia kan na me da ahwe me bushafo ani me mama nu ana me papa nu dia ka no dia dai dia kan na me da ahwe me ba nim ne me yele Kwame woso de ohwe wa ni wan o ma no yire ani mabushia woso o ma no yire na yire ya de ade yire ya de na tu fe wale ba de ke mo ba wai ya ba ya tuazo Sabe me kase kwa mpoku ofia ne bedago no so no nti waso betie bi ka chia busuafo nyina onamfonum nyina se no bia nti Ewiase Mu Nsem kwa mpoku ofia ha enche me ne bekasa yense nti we ye achai na edi ya church so de say church din ote pacho David one is Ghana for church din o mo wadi mfi dun kwatwen kwatro mu din one de pacho David obi an kan kire pacho David nti wote ya nkama kwatro din bi pacho sa no akoto ba pacho na say woni 18 years na gasa si 8 years nti wodi 18 ya nkama kwatro pacho na wo se nka akoto ba wana beto ama no kufuado adan efisa ko nu na betra so a kakanti crack ye bedi kenise ka ayi nisi ajim ya kanti a ye bedi nisi nkwa tinana kufuado ba mo kanti amu dinyina wusi ni be free pachan anu kwanti na beto ama no pachan kanti na wusi bo mu kwanti na beto ama na kufuado pachan anu kwa pachan na da mo so se wusi bo ma anu every president senya president no pachan sa ka president di bia ko no ko beto gas kese omo de ne de ma so Japana etoro bia na wusi ajim se kankan nti yesa muntumi ni pachan na Kwame Kwampoku Kwame gon wo fase waka kire mo se mo ne wusi bo mti wu ni me ko ka mu wa bu mi nti wu yiri se na kufuado ba wusi na bo mo nyina ba gira pachan Kwame no fa so ba gira no Facha zaka na da kufuado ye ko beto sile na kese hibi na ko de aduan na sisu ana o sa support team bay Ghana how football dia na say football dia na make me sport has esa we phobia nke se mo ko ba yeja na ti sei na yadum ya fra o sei
Pacho ya from Kwampuku. Mr. Femi Kwame Gong. Bloody. Any Ashesia. Na opening se umpom ti say. Impom ya pa. Anyi what did he? Who did he? Bare. Ya che de anu a. Ya che. E be se wonya nipa. I didn't see no mama na mama me. Aha, na de waka. O se mo so wonya nipa. Mfiri mountain so, me ahodo na mahwen so wonya nipa. Comment za. Ai. Kwame, if you boko there. Yo, na una udwa mpa de mu odin se na Akufo de omra. Na oba kanti amudie ewusie bom mu ni nyina bejai. Terubia mbeko skul ma tra ho sa. Munya dwene ni. Adan amai se mampani jo mama ndu amoka nti obi esa akofie. Egusu koso na se jai. Sada tia. Amunto gas emfa yi wusie ni mfrim. Sada tia. Ubo mpa ese na Akufo de omra oba wusie na ebom mu nyina ebejai. Ewusie ni nyaye. De tia na tia. Na Akufo de tio se na aka chero. Toninka. Mama. Besewa wanimwa. Me pacho. Sukusi teachers for ka wasaka omumpo na nkaeche na nkomati biadi omumpo nyanche ya chakanti ya no omunwa sole akotena pantin ya didi awie no asa no mabakras op na na lestila tu anu peshe sukusu aka ya pachawa anu no ai kajawu sija gwong kajagum na tita danko my ears are open to listen to your headphone. All right, Kwampoku Nsem bi no. Nemo opese hu akoda ni ma modern na ko Facebook and say YouTube and say Kings TV, YouTube Nhyira TV, Facebook Nhyira 104.5 FM se Nhyira na Nhyira muntumpeti na me hu de be ko so enche mepa Kwampoku ntuma me ni mu bia ehu we nsem boy 2012 edian boy Kwampoku ofia me di nkomo sesia mo yenko ahoma so me ni oba fowa enkodi nkomo fowa na ramata ba afia be ka se wamani bebe ye for here koransi UK yetwensa fre ramata so mra nyen ko dago no so wanzi ha biom tine esefata se ni for wadi nkomo na nsem no ye mani sima be se enum na ochirem mi ma mo akwaba yeah eja fa for wana umpom Nhyira fa yo anne what me ati biadi anime ana ni go fi okay fa fufu na adi ana banku fufu ankam se fufu de tu ense kese na eye sa no amemmo for why that's na otwe ni na ramata se wa ba fia di ensemi beda Ewiase Mu Nsem so ne ba wadi 5 years ba ya ketwa ufo wa ma ne baye ma ye bo asem no ye bobo hu a e ma de che obambi ye twensa fe ramata se wa so mra nyenko dago no so nye hwe bebe ni friba ramata ansiha nemom sa dana nyumna ne si fam no wo twa boy pasa so for my bribe wagugu sika kufu dia ma esi ni nyenka aduntum for wa eba ne sai na utu ramata fifi onu mu a bai sem nyina kopiem yi hwem ma mansa nyina nti papa le ba mi na ma se ne ma se fo nyina ne e ma mi tu ni free fie ho ni nyina no medical Canada but me bona so ka trade na ese that's also ya ma mi tu ni free fie ho no ne ese okot na fie ho no no ana de fa fa first bill e ma no so nfa nya aduma afei ni yen ma baga na baby face ni na ani wo so fa aduma me buta na osma me wo ha ni ntia me sisa me ba ya no so la wo nya aduma ana me mama dance di so no so 3 months awo so bet na ho no me so bet no for 3 months na so ko akra bet na ho no no so be bisa madam for no so say oba ya no wo say ara mata ofa bi biti na pampa mu ofo aduma na ana so wo bi bisa ada na kasa no no say omu ni no so me say bi bi wo ho so pa o so pa basa ne ma ba obu na onchia no ne ne kaka zebebre but na me de na me nfa ho because now we no be 3 months into nkwa na wo sifie ho ne nkora no enti me de na me nfa ho into no enya ma nfa me kokko si nyina no ni nyina ma mpam wa afa three ana me sama wo bi so sha da kwat na ho no for some week bi ana so ba ko so la sa no ye de oye on kwa aduma obo hu na no oduku no ko pa sorry eti madam so na kwat na ho no
and then say select bill buy. Select bill ne buy and then so one person no me see it. And then so what from a down for me select that ba no mun chala be them say that mean for bebree kwa. It was no madam for ne frame me no. E ka chem na me ka chem so ni bibi. In fact e man ka sama som. And na me the one man around mata ne san frame me. And na oba be ka madam for ne ho asema frame me. So madam na dia why you say na kan so ni bibi. Many mood was hard there no. I very disappointed pa. So for me the idea and say o ntimi share the phone so mama. So me the idea and say me nya o ntimi share at the phone so mama because so just near that now about na be just 3 months. 3 good months pe. You cannot you are to zero also for you to zero 1 week. What you man you can apply if you. Na so me anka so na me share na so me anka so me nya so me ba o ntimi na mentina. Number the best 2 months ago na we minimum na. Gan no so on your share. You put out the also gan in your share. So wait minimum finance na dia. E na do hu yaw. Let her die amount. Na me the die na Friday ama han. Nti be nya abotre. So me kai ya no. E na na me nya so na pass me do hu ya pa. So what could na dance next year na me say ah. Nti no me no. Ade tia na friend ka tell me say ma me. E die no me nya obi. Oh, brother, and I'm also how my mom says, Cabrani, Mammy Cohat, my finger dance for. Not just any baby, Ujima. Ain't you know, the dear uncle Sono. I said, you come on the dear man, no, and your Jumano. I'm you can't say no so I see and the servants are on your Jumano. And you said that you saw Papa, I feel quite the old pass and look around and then back down my father, Bonnie Hobosina. And said, look, my master, she's come. And your papa, and then you look in the front, you look for your pa. Because and some more can a recording a different day. You go for your pan, I'm kind of say, ah, maybe this is Cabra while you're dramatic, so also so that you're in your head. My name is 250 simple. Papa, I said, man, it's all 250 honor. I saw me na and also uncle. This said, I'm not there, they are more than some more 3 years because when I'm customer to next year. 3 years and so you are this or interfering to the dynamite. Not just say, and also so no, I did the hop hand and yes, sir, and 50 your net and 50 fortune. And I'm okay. The mental and the spiritual and the natural. And I let's make the ma, Madame for bar, to a guapa, rest control, say, or command letter 2 weeks. If you are now so to me, I'm a kind, I'm 1,000 kaya for the name 6 million a day. And for man was name up when home 6 million. To make us 6 million in Breno. And I'm okay. So what kind of this and for man say, okay, maybe 10 million. Oh, soon, uncle. Papa, my so many men. Then 20 million. I'm first time I'm then I do more the Mubagu and you Papa, I so many men. So why? Papa. Nepacha, by your Mahudo. Yo, I'm Paribi, jam chicken, Jiran, comedian, Yanima, Fabia, Sabojo, and a cuckoo cabin, and Mudia Hina, you. I don't know your crowd, say a course, yes, and soon. Say a dang, me who be crowded. Me who be crowned for that. I mean, say a road, yeah. Because I mean, pass a road, pan, I mean, and so no, the mean by you who be there. A banner and by some copium. Papa, me because I'm not crying. Me who be here mess to be free. Me bag Ghana and a particular no. Or say me yaketwa adiza. And then or the sabdala me yak won't tell you no na no. But on not so me na say oh Dios na o mo ko bi me na say o be gu mani mu aso dem ba interest am. Aba be gu mani mu aso. So me tuna free your home no keke no. I just put my show from remote Kabia. Not Sayabasa. What who done the shot? Not what's up for the hospital for 4 billion and me a fresh row. I am a home and Crano. Oh, it's so good many months and our heifer. It's your past, oh, you mean, Nina. They said, I'm a yes, I would do all you know, what did you coming in no. Mammy, because of more 7 million now for money. It's all the need to say, or just say, or the woman wants it. To say, you may say, Ramata, I say, wait, you are some now catching. Ah,
nyame de na metumi aka ne say the nyame ase say nsem we nyina akọ no kwa ono kwa wati afifie honom nyame na meda na se say bibia ye clear ama wo bia hu ne su ene ne ban a wo de se honom na me resu no bad me resu good say npa but kona wo ko ni na no ma me ndru ono ne side ono nko ma me ndru ono no ho ondru nkra na wo de omo ba no mum ena ondru omo ho yo yes so okay onko yes mate na osuma ese enko denche mo so na ose enko yeden dan chamo so honom na me ka se mo nko honom no na me se mo ko krom ho na mo dru krom ho ma mo musa efie be na ba yie no ewo efie ye dru dan chamo so krom ho no na wo bisa ala amasa ana so bisa se efie de mo fie mi awo ewo pa ho pa afra da so won ta da so efie honom a ono kira se obi ye beifo no ono anta ma mi onko ensamo ekiti ye ono anta sa so ono anta sa o beifo ono na o so hono no na kwa ti to akra da kira o efie na edo be komu no ntenu nti na me kan say ka mon kwa denche mo so na mon kwa fani awo mate yebedo asepi Sonia kasa Ewiase Mu Nsem so ensem ramata egusu ayetwa na ese oba no bechirim asem na ade baaye ti untimi nkasa wudwane nti omra yetwa no aha yegusu twa no omo de no omra yetwa no ramata yimse wuti Ewiase Mu Nsem yetwa omra na kodane ankasa nkoda go no so nyenche be ba ni friba na no otwa boy pasa in fact odi atem pasa oh chaboy pasa say kan insha for mutim pa odi for Elijah say on kanu kra aja wusu matie Nhyira chew ye kan say for wa ne mame adamfo ne mama efe ndi meka bia ma no ensem basa musu baya no so na mbacho sikasa na ade ma yen kama man san nyina nti papa na me kwa mi sika ban ni ma obi nyame na ya no sa anim gwa me ma obi sika ana me kwa mi nim number dia ma gi me obi angi me ma obi sika papa me tinya kan no yo me do asepi nyame nkan ho hono mo no mo a ye be sa kasa bio me ba tu ma papa me da mu nyina ma okay for watching ya mata betra esiana for UK wana mamba beye Ewiase yanko dago no so afere ramata hudwane nti wachem wasumum na abaifo umumu obaifo papa na wose o mame do na cheno denche mo so monteso ti ngo busa nsema fo wa ekara no all right who tell Ewiase Mu Nsem o agi asantima boso Nhyira 104.5 FM enje ba ko dia pa muni nkomo ne mo yempa eye kwampoko ntuma imo obi atwai opese hu na bo dia akọ Facebook aya Nhyira 104.5 FM and YouTube aya Nhyira TV live or Kings TV betu ahwebi na afa o radio so no and so Nhyira 104.5 FM bo dia na ko kwampoko ati na se die kan say computer say den wan ka se hu kwampoku tia wapani kase ne mo akoba ya ja na etisai fa che nyame adom me ho ye ai kwampoku se de nyina na onyine o sa ho ye ai me mo ho ye yimo de ehia ase ache di good nko mo ache papa du baby bisa se osu ebu akwaba na me se de nyini ozo nyini akwai dibe na bofu no twa ba wo fakakra ne so bende se dago no so kwampoku ya sha se de ibacho bompa ya nsana ya sha se erade ya dawase se enedro de wo makatra mata botwe na mojedi amu afusane erade madwumade ya ye bedi man nkoso no man obi ahu se Nhyira fanfo so ni madwuma erade mo madwuma nkoso na mo obi akwatenten no obi anya adwuma nya awadane den amen ibacho we computer on say Facebook YouTube Kings TV mo dwumo mo say computer na kwa ajebisu agba kwampoku ne de oni kwam yesa ho ye pachan kwam so nim say beto aba pachan yesa wonya 18 years what design 14 years 14 o kwa no ka infie 9 na so beto aba tim fan say what the 18 years a en nka beto ma han je ko to aba nka beto ma han kwampoku yeje ka beto ma han ka besa to ama na nado
na ka se kantia joma mata mu sia ma mu mu ko sukua mu ntimi ni tinna kufu adom na asesa wo sense san musie ni sa na tie na o sa akoto ama no ai adan efisese se ono na mo free education ye se you go school cry and twa no ane se teachers for no and ya ma so mo sa che so ma sesem teachers for na so mo ne mam ni na e kire ya ne ma papa first na de ne ni asa twa like classes ye twa classes ni na ye se de ye twa hwe printing ye twa classes ye twa mote dia kwambo guga bese musa akoda nya computer aye nipa kan na ekasai musi aja uzu nipa nke hu no 2012 2011 na chase nya kola edi nkomo omo ehu no jeze aja uzu dia computer voice bi na editing or transmogrify no e na obo na dia kwampoku na tie na anyimre Ewiase Mu Nsem Nhyira 104.5 FM come sama kwaba yaja na o so ewu kwaba Buanim kaka, be microphone kaka. No bian. Ozo wu akwa ba kwame. Kwambogwe. Ofa. Asa se no manyini ti anyama na first me kaka no. Se no. Men kai sa no. Bebe refi. Me refi. O ka chem so wu akwa ba. Na mse kwambogwe ya no kre. Na odi ka ba ejuma ba na ya osu nim. Twebe na timusu nim na mse me de benyini. Oso nyini akwai. Chari manyina refi. Kwame yi. Ofa. Na yati gold bi nsensem bi achepa e ho asem te sei kwame. Se na me ka cho so fa se no. Banyini ti se no en san enema na me refi. Refi. Nti mun kai ba kokra. So ka se nkotu gold. I know dia me kai. Chire mu na tiefo nyina nti bi na mbese mi hu kwame. E ba nse na onya gold ase nkotu yi. E ba ne sei. Because I'm now 4 years. You say 14 years. 14 years. O say still I could good be. 10 years ni. Eh, kwampoku. Ndi chire dan. Na saka sa good no. Enti ka ofe. Ka wona ka 10 years ni a. Ka over sa kai asam na. 10 years ni no ka ba sa kai. Masa komi na yema sa ba me kai ni nyina nkam chire kwampoku. Ah, nkam me kai. Na good bi ho de. Tiga ko bi ho. Ofan pa chai. Every. Me ana me ka cho se sanya mani na se no. Me ye from trim ti se school. Why is answer me from trim? Na me kai na. So ye from me na ka chem me kai. Ni na me 4 years. Oh kai me dem no me se me kai. Ena so kai dia. Che dem boy nyina o kai. O kai so na o kai. Ai. Chance me nyina wa. Ai. O se the time wo sisu ama o. Ai. Nyina o na kai. Eh no kre. Ai. Che time wo sisu ma o. Ai. Sa good no dia. Ena ofa me ka cho se eno dia men. Me mo kai na nyina ofidie so se o kai. Ese o kai chance me nyina. Ono a check us number 4 years wo. Is it more 14? Then say 10 years. Kwampoku. Ofa. Sa sika akoro na e hwan dia. Ofa. Unka de ene dia nso. Aha. Na good bi sa ho. Good no. Ai. Se dia me ni mu asemi. Owura fi ni nyina. Me ni mu asemi. Sa. Ai. Ndi yentwa akire. Se no. Ai. Se matiti nsem bebre na mbese me dago no so. Ansa maka o maame no na so. Na nsem no wakire mu ye. Dia se me ni mu asemi. Sa ho. Na sa me na okasa na sunsumi na ma okasa. Na sunsumi wura mu. Ana ofa me ka cho se no me ni mu asemi. Sa god mu asem wura fi. Me ni mu asemi. Wura fi nyina. Kam na nsem o kana wu twa ntro. Na ya asem no kre. Ana men samu kakare kai. De. Minya bo. Jai. Kwambogwe. Ofa. God ni atu. Pacho de. Se me dia. Ofa. Bakacho sa se me no hu hwi. Kwampoku nyese God wa kutu se de o ka che se yekutu a uche miensa. Ye de ba ko busu de ba ko. Onye sure se kwampoku. Ka me private car. Me tu ba si ya ka ma hu bi da. Kwampoku se bi na o treke yen. God ya ba na
wako nya girl bi na wo di mane di sense ka chem se wo be fa girl yi ka ba ka truna mitimu ba ka get man be simia mama baha na ma ba tiatia hey 14 years no na aya family 14 years antimetra truna mu anya na 14 years di nganya di enye 14 years di nka to bo asikakra nya be 20 years 40 years 200 di mo ba chiri wo kuro kwa me ka me ba chiri obi ama na sit sa ti da ho shafom nai sika ko da ho nai mama me ka cho na sika bi she baby ofa aka cho say asem we hu de na kwampo ku edem se gold no wo se wonka ya we dey na se gold bi o minti ase se o chirim kwampo ku minti ase da minti ase kwampo ku ofa o kan da minti ase alenchi na ati ase because I say mo ka chirim me sambo bi ate kwame na se mo ka no eso se no ka se ni pedua na fe nkomo ye di na fe se akwa se o ya pose ye ofidie so waso di envie na ni papa wu ni maami ewu papa na be fe na ka che ne se gold bi she baby nti wonko no wonko tu na onyini a wo da hwe na busuafo na hwe akode wo tie a wo se wo di envie na ya wo ka sa asem ya enso nse no kwame de ojina na ojina asem o kan no kwe nisi afide kwa bu ye twa ntro afide wo se wu ni aba na wo di envie di okotu gold ko si abrusan asan ana sunsu masem na wo kan baby munamu asem na wo kan no kwame we di o pose ye kwame asem o kan ya no kwe wo so papa sesen a friend ka chem say kwame god bi sha na me de tamia wa asisama nti ye den nti na meti da shem na bu shafo tamia wu re de ade hai akudai mumi so nyini panotia why dey mu tamia wu kura ya uradi nyankopon kwame ojidi kwame asemo kenya da esu mi na ozo ngora de mutami amuso da ebodi ewu dabi di say de na enye mpo obi mani ngotu good no ma na okutu aje na de be okotu na mu bi papa ka je sese engineer fa na obusu afo sese wonyini ye manini wonyini ana wo ye krepu wonyini krepu dabi sese mfa so okutu good no wasesa de na ngari sika no be ye scan ai me de ba mama busu afo no mo de ayedai na amu da sha me mama abewan do ti achiri ha no dabi ohe anu wa ye kuro na onyini se aso papa ka che no wa aso no waguso o se onyini na kutu good no na fa hwe ho eso so onyini envie nan onyini ese o ti onye ska na de be ne neska me de beto no de ayedai ada ye baby school na me da ako school yenzo na ska dia ka de be den dia kan na me da asha me busha fo ani me mama nu ana me papa nu dia ka no de ayedai dia kan na me da asha me ba ni me yele Kabi woso de hwe wa ni wan o ma no yire ani me busha woso o ma no yire na yire ya de ade yire ya de na ti fe wale that's something esma kwampu ka chere no maybe atwam no ebi na bo chere no ye di ye nkomo our grace fighter simedu penafi atwa nkomo no so e ba cho ensem na du ba bi a me kan sem nya akora edi nkomo a isa ne ma mpia bonten ame na mebusaw sa upia na akora den edi obi akwampu no mbeso bakasa nso upia ba na akora no okasa mebusa sanze mu nyina na god ni akotu na sa edaso ho yesunsum nsem mu odi headquarters ensem dosopo ahimfi Dr. PK Owusu atrase Grace Fighter Clinic and Medical Diagnostic Center na ye kodi nkomo doc makwaba doc na umpom tisai ya da obo ade na se bi ekoso kama kakra yo Grace Fighter pa chomo ne hwan Grace Fighter Clinic me chewa tifu nyina Grace Fighter Clinic and Medical Diagnostic Solution
apomden ayo sabia jumedi ankasa ide ne say we are into diagnosis ye hwe ni pedwam ye wi a ne ahwe amodro na ya specialize in reproductive health ye kasa reproductive health de ema ye oba ema ye bema ini sa wo ho ne say ye awo mu nsensem na wo problem ankasa ya wo ho problem na wa oba ya so ye ha ye be hwa especially of the gone obi o ha bin so ne obe mehia ne nsu ni nyina ba bonten o oba na wo sa problem na e sia wo ho kwan pa sa no obi o so ye fe bi say polyuria o jonso bebre nti ye bema ho na jonso bebre ana o ho bun so bemem kikao obemem shishu nso frimu ba ni nyina na endemu yare nti Grace Phytoclinia specialize yawo endemu yare ene jonso sem ena ye hwepa nti sa o tie nka me so ye wo Abrepo highways Kumasi Abrepo highways obetimi afa doctor number no 0244 878431 0244 878431 it say Johnson sem ana awomu ana say eyenem yare obebi ode bia no de gon obebi ode this auto do no de ahye nasre ye fe mo bi say the normal flora any protecting man ase no wo de do hihye osa na kum mo papa ni nyina de bia na wona recurrent infection de bia na white ne yo what's that problem boya bra Grace Phytoclinic o Kumasi Abrepo highways na yenhwe mo na bibia anya fine damba ni bium 0244 878431 anabitima fa 0206 968694 the gon dia wo hono me da say le no kofa infertility ediba ya didie na say yare bi me da say be last week can about infertility na me hu say infertility ni ade e ha man for be research say adwumadi na ya specialize me amene mo ka say biomedical imaging scientist e babro fun dia mesua de pa sa na e ba ya ka say helps no so ye ha man so ma sa mesua de won pa Integrate Phytoclinic yes say de kan awom hawo no one say oba ne be ma yo magen say omo ba be epeba na more than 1 year nessa warning by and you can say infertility not just a bunyi ebem kakra na ye will be a friend say oba mana fema your primary infertility and secondary infertility primary infertility ni say obabi o ha de gon oni a wo de kra it is all your mami na anawe papa na unso oba na 13 14 years 15 years ko nessa onya ne menses da ombu ni sada you know eba say obetimenya wo ho problem and ye will be a friend say hypoplastic uterus de gon obi o na bunse na wo de kitikiti ene basa otenya bibia fense intermittent bleeding ube won menses no embayi enti de kan se o yo ba ne se o pa wo na o irregular menses ya ne tumda ndi se o period na se o mu nsa ya nkasa me so awon ho eyeden pa ndi se o yo ba na wutimi not less than 21 days and now menses number and now about more than 35 days and not just or irregular menses not just bracha and I say o period na ba nemba yi enti basa na ma wo ho ye den pa enti obabi a wutimi bia na se wo bu nsa na meyi 2 weeks bia na 3 weeks bia no nya menses a edi awo ho sensem na ye de ebrew sana ye wo bibia friend say hormonal imbalance on say the gono baby o ha de bia na no fo ahyehye de bia na omia ni so free mu ba e kire se wanyem se wonyem a na say o breastfeed akra o makra no fo na de bia na senka onofo nso free mu ba enso de bia na onyem enso na no fo nso free mu ba e kire se wonya bibia friend say hyperprolactemia eno kire se wanyem enti there is no way abetimi anyima mana yi indi so your bana wuti na de bia no fo ahyehye omia ni nso mu free ba wofo ye kakra distended abdominal e kire se o system no wonya hormonal imbalance baby also so if be say high androgens level ube unso baby ho ani o hairy face ni nsa ho ni na body say ni no bosu ni okasa obon part say be man ankasa sa we mfo ni nyina no so no ube unse omunya bibia fen say PCOS polycystic ovarian syndrome e ma wo ho ye den pa eni so your bana wutimi ne say wo ni bebre o bosu aboa no na o kasa vimpa wo mote say be man ankasa eno so ma wo ho ye den na me kan me hu so bia signal me say doctor number me so ye wo Kumasi Abrepo highways Bushen Abrepo highways odi an so for Sofia car no so akasa obesi wo Abrepo market udo Abrepo market abusa taxi drivers no mo say oh ko clinic na wo dati or dati na no bobo clinic na number na 0244 878431 0244 878431
3431 dear sama wo ho ye den pa ye frɛ bibi sɛ hypoplastic breast the gon obi ho abi sɛ nonofo ɛyɛ nketen wodrum fie bia wo sɛ nketimi egru etimi ekese ɛyɛ nketen these are the clinical signs that a chese wo awo ho problem now uba secondary infertility no so oba bi ho na wanyem pen but because of some reason binti no wa twen kakra bia o ko school ana bi binti no eno so ma wo ho ye de especially oba obi so oba wo ba ko na 5 years 10 years ansa na be wo no o twitwim bebre sa na ma wo ho ye de pa in this obi tie mi na so wo ba ko 5 years 10 years afi na be wo a e ma wo ho ye de na ba bebre timnya bibi afense leomyoma fibroid ba wo de nim because kwan ya da ya chia sesi no say 6 months 1 year na se ka bia amfa so kwan na ebe say sa no awode no so tie enti 6 months and as 1 year 5 years na ekọ na oni obemenhia na awo so mfa wa wode nim am de ba ne say yare bebri ayede ebegibo so na fibroid aba bi wura wode nim afi na ekọ se bia friend say recurrent abortion so onyima na say and it's all a problem even so fibroid ankasa Grace Fighter said the mekan no be medical imaging scientist about from mesua de wumpa and abaya herbal medicine no so amasa mesua de now banese e what say your surgery we got to refer you. Never say we are more dosing a fiber and so shrinking up baby in your baby so we got to do it. And you will know how it is a boama estrogens now. A bema fibroid hormones na cosono yep suppressing. Said the baby in your baby. It is our problem. Now we will na fiber na be show Mr. Grace Fighter Clinic for Dr. Nambano ABM 0244 87 8431 0244 87 8431 they gon obi ho a ye fe bi se obese anase obesity oba bi ho bun se ni weight na more than 100 kilos we oba na se wuti na weight na more than 100 kilos so eno so wuti nya yare bi friend say polycystic ovarian syndrome eno so ma wo ho ye den pa na ba ni nyina no oba ho a we great no na eba from at least una 80 90 abun sa fe onyima ensa bim afi so ye wo bibia friend say gestational diabetes yes ichi yare oni asichi yare ba onyime na oni asichi yare e de basa na bun say baby ni beba bontino na baby no ho awro na wawuda baby ayi madam yem this year is cesarean section in operation a baby ni beba bun say hu nyina awro gestational diabetes was a problem na the Grace Fighter Clinic what experiences and now we be experiences as such a or the funny brother say na yen hwem one ye frɛ bi say preeclampsia they go preeclampsia and they say or baby or or nyem ye no nya hypertension pressure and on abasa na bun se na na ase ayede ahya ase tata if you for doctors ni beka say oba be wo be ma Mr. wo sa problem one nyem 5 months 6 months na ase ahya ase peja o me wo be me bia medically no wo ye nya problem with the kidneys wo ye nya problem e wo baby no enti wo be se be do 6 months 7 months na ukwakucha scan yes wo nya bibia fence IUD intrauterine demise na chesa akra na wo da yem because the pressure no cholesterol be brisa na ewi akra no hunsu no enti akra no sufficate wo bre na wo was a problem na so Grace Fighter Clinic wo kuma sabe po highways brani enhwemu na bibia so enye fam said e kana de esia wo ho pipa ekwan pa fibroid ensia wo kwan na de esia wo ho kwan pa na ye STIs obabu abunse na se keka no na se hyehye no enso frimu ba wo ye maame na sa wutie mi na so obade bi o complain se maame enso gumi e kana enka wo ekeka me hyehye mi ankasa that is infections one treat ya obenya bibia fence cervicitis obunso de sa kona se ane ho ayedin one be mehia ne enso ni nyina ba bonten utisa awon ho ye den pa e basa so a utim se mo no ko blocky tips no enti be kakra bi se one be meda na tips ni nyina akwa kucha scan na so kwa bibia fence HLG hysterosapinography be twa wo de na ba no yes tips ni nyina mo sisi mesre mo Mayan tips ni nyina sisi wo ye opimfo na se wo ye maame na oba e complain sa mesro fanebra Grace Fighter Clinic ni treating ya so fofo dum bia bai wan hwa tie ye be ka che se o maame kra na wo ye ne sa na papa kra na wo ye ne sa so ne sa ne fanebra ni treating se de be adache bi no onkofa wo problem ye de emma you will be a friend say anti-sperm antibodies no so eye bibia chese ewo obana say ye system amitiwe ye immunity e mo bia kutia yare e baby ho na ne de ne too high nti bema ho so call no mu a na mo na kwako fight no masa clear sperms ni nyina na emo ni nyina wu eno so ewo ho na the gun you will be a friend say blood grouping resource factor obi ho ha oni bema bi mojan ye de enhia eno so wo ho especially oba we ye O negative blood grouping negative na bema
positive a mushia ndem a forming bibia friend say antibodies no so fight against bibia ba onipadriam nti bon say wonima 2-3 months na say 2-3 months na say me so mo ni na no ba ye ho a ye no ho a ana ye normal ho a ye di regulate no say de be ya wonima NC beam nti say oti en kan for doctor number no 0244 878431 de gon enya emanko a me so e be mana se wutimi because ye okroma ene ye se nkura nan ankasa kra enya nipa ba ko dia nti say oti me nkan ye be mana mo power mo nyina mo so munsa fa so yire nsa ne fa ne bra because so yire ne de bia wanye mpen wonim so timenyem but onu hia no onyem da e betimi abase na wo be mana kra wo problem de go no oba bi betimi ne be ma betimi ne oba da obune ne be hia kama enso na enkwamo na nkasa e friends sperms no kra ne binim ye friends say azospermia ene ye obi bia friends say oligospermia eno no so hse be ma bi ho na be kikao e mu hihye ye be ma na otie na upupu a na se okọ private na enso free mu ba infections and one bull prostate ni mu ade ba se ema prostate ni sen afebum se sperms na ba na ka krabi na ebem entimi nko ba na se saa na ebu oso dose bebre so eno so etimi ha adwen ye pa enti se otie enka na o bemem kika o bemem hihwa mu no bull ma sperms no enti you matter what say wa woda enti men kan jem se obi se one wanyempem ana men kan jem se wa wo ba ko wo mienu ye diane die kra ma sperms na ho den ba fom saa na too much of heat ye drivers ye tena wie mu no so eno so ahoden timi ba fom ti so e be ma na wuti mi am be ma timu nyo de say oba bi so no wanyempem because the gone ye wo hai amafo bebre programs bebre ye timi de share da bia enti mi sem se mo pe awa so yirensa ne fa ne bra Grace Phyto Clinic and Medical Diagnosis Solution wa report highways na yen hwemo for doctor number no bim e wo 0244 878431 yeho yen charge bebre yenye bo bebre se kofa 20 million 30 million isan se yadwuma ye die no landlord association no me mpanifo a wunyine ko na no makakra e ba oni pedua mo amjo so bebre no ene pressure bebre nti o maso yasene ene honorable senso boachi deputy chief of staff o nyina support ye dwumadie mu nti ba ho a ehwehwemu na bebi abekọ yefe bi se abdominal pelvis scan ye ko hwe o yem no ma ne nyina yefe bi se HRG ukotwa be 2-3 million 4 million mo amopa won de munim mo amjo so bebre no so de munim sa testing no boarding ye pa isan se mpanifo ai honorable senso boachi bantma senso boachi ene landlord association hallelujah mo ho nyina na support ye nti ba ha unchia more than 200 cities club for hwehwemu no edi de kan say bibia ye moderate o pe bi so akwakọ show ni pedwem ana bibia akọje wa yare sa Mr. Grace Phyto Clinic e wa bepo highways o ba ho na say ye ntimi a ye be hwe ye be refer isan say bibia ye adwuma wo babi bebre nti sauti en kan for doctor number bm 0244 878431 ebasa so a awomu sensem bema so no se wo ho na 2-3 minutes na ebasa so a de ba ne se obemu se tisia na sperms ni nyina ti de kan se mutimi eda edi empemagro more than 5-6 minutes ekona itimi rewra oba no etimi konyim so e bema ho na se 2-3 minutes eba so a no sutima wo ho yedin enti uti enka e ya womu sensem ujon so bebre de gon jonso sem no de ya se 2 days ebetwa because encha fenuna nyina beduska because ya research said your pharmacologist or muye nru ankasa ho emaye enti uti enka doctor number no biem your Kumase Abepo highways yenje bebre misomen ha ho bebre beba na afi o se doctor mechini sa miska nyina sa bra na yenhwe emwo isan say your mpanifo so taye chi ayedi adwuma because onim normal we mu doctor number no biem 0244 878431 0244 878431 and 0206 968694 0206 968694 Micha Magazine Clinic for the St. Tedos Funia Grace Phyto Clinic for so Micha Munina Doc Yebese Shia Mida CP Yeni Kampo Kuba Twan Commander O bibinie Enyawo na we say we ahimpong ni abrempong ni ahinititi ampong ni ayirifi ampong ni kwakwadi brampong di sipipa we din pinti sa fantofro san pinti di matemaka chimi di mefua bonkro din kesu abo ege e di utekre meyi mrebo jasra meri de mu no enyawo na we say we shada ye omantambuya fo tintin grama wudi do metintin ani mecha kwantintin gokun to ka tintin di nkuni metintin abo tribo fie no enyawo
na wo se wo yo sasa wo ya masra wo pro basa so koso mo so for di bi go bo yira wo so betre mpanyin wo fie no enye wo na wo se wo ye otekrema pemfu a woni atekrema pemfu bompu nyimpu ma atekrema pemfu de tekrema kro iwu atekrema pemfu mu akwagina mo atachirifa yire che medua trama chanfu a wo ko ye kona no na fe ne ba ne den ena nede sebe mpanga aduasa pro ne keta se ekukuru washe fem kuturudukum keja ma enyinam ahoden mekyira electrical power impo hu akoyon se opepon mosubran Obibini mesre me bisa enye inyi tuntum na wo body gu with tissue ana enye yiri tuntum kobri na wode kata ohunam so ya no enye kwai brentu ni nsuwensu wani munne pawo na wode twa ohun siai se ensa won yare wanyinara no sebi mpanga diasa mesa misre me bisa bio enye wa mamre ni wa bakwasam ni wa duma kuma sam pepe duma kuma na ema wo danso wo wo fefo ntema no na fedi e ba ne den na nedua yi watoto wani onyamase ma sebi mpanga diasa ti wisam atu trasam awurukasam enyambrasam animguasesam ani sabe kwa paisam pepedoma kuma awu mankokori wi obibili sorin premprem medamase Johnson I'm not grow with them that you done the work on paneba Johnson I'm not grow with them that you done the work on paneba today I'm more friends Johnson I'm not grow with them that you done the work on paneba Aja usija gwong kajagum na tita danko my ears are open to listen to your headphones. Teacher danko akremkwena so chai kwani poku dia yentu ankoman so kwan poku misama kwaba yaja sa wo ye wachai kwan poku so nse covid-19 dia him so covid-19 wachai dia covid-19 ai ayaya lebia so wa mo ba ya ndu munia ebenyan nti yesi obi anya den yesi obi anse nose mask no odia wa he media wa ha o ba de chai pachai oh okay nti yeso de bi ase di na enye yesi aya nhoro yensa na enye den yesi nose mask o hu yensa no ano Dabi ni amoy ahunban. Nti ugu so aba ahunban. Pachai. Ti ye nche bi school nti asema na aka che onuanu a onom ko school. Me ka che omo so omo abo omo na. Se school no. Ai la na do ama ya crime free ne de. Se obi ayi no ho so akọ school. Coronavirus na me kan you. Sasa coronavirus yes na me kan. Sama na aka che omo. Me ka che omo so se omo sha se ntoto omo hand sanitizer ne omo nose mask ngugu anas ye bia suku a omo so dia sesa bo omo so ho ban yenti odi oguso aba ho ban pachai yo na mo sika akọ no wasam no yento aso ho pachai sika akọ no wasam yento aso ai o se da so ho pachai mana de ma wo pacha eno dia me refi make bi aso refi so na be ka chem se gold che ba bi enko ni enkotu se gold ni atu pacha David Ita so sheho. Pachai. Na ho na ekotu. Se ntiram dia beda mo se mo pe obi mame no ye nkotu no. Na de no nim dia ndia ukotu sa eden. Ho dia go ho dia. Me pacha me de me ni hu asam. Na wo ye de hu se gold sheho.
Kampoku. Na yen ko tie ko pa ye wi na yen den. Yasim sem fu wi o mago to bi good near divine. Kampoku. Over. Wan de she klubeso. Ese dobonso. Da so osisi yi. Apachan. Wudi woni ehu. Wudi woni ehu good no. Wi abeso da e. Tade no ho. Ana ha e kwa ho. So ze wani mbezo be kan sembi na ha e kwa ho. Kampoku. Over. Ha e kwa ho. Ana mo bo no senka. Evi. Obi ansha wo se kasa. Pacho Devi. Ana mbezo be kan kra kire. So se da so ho drobon so. Nensa de no wunim se ho. Oho. Sunsun bia ka bia kire. Pacho Devi. Ana wo mbezo be kan kra mi. So ze nkutu. Ewiase Mu Nsem for sha 2012 besine. Yenkutu ade no. O se da so ho no. Hwan dia. Tanso se ade ne ba de be ko school. O de be hwe obusua. Dia ka do hwe o man no yire. Jasa yire dia obusam se na o tu fi on ware. Hwan dia. Anyo obi ade na o se nkutu. Nya busua bi dia. Abusia bi dia. Eya busua ban. Sa busua no ka ho. Ai. How are them who's a good ho? Kampoku na we bayfo. Kampoku wanya bayi. Kwame. Ofa. Wanya bayi. David. Obi sun dae. Kwame. Ofa. O fere microphone. Pacho David. Na kasai. Why dia? So the time you was his woman. When is his woman? Ofa na me. Eno mu akwaba. Ja. What to say? Amiado. Abusafo nyina ho ye. Amiado. So ba ne Kampoku. Epacha. Wo ye sha ase achepa se okai. Epacha. Tama no odi mfie nan na o kan se makasi. If you say akoba ifro o sa be kan sem kro na. You see good bisika ko be ho ba kosem ni say. Mitio. Pacha media me yakwala. Na mente da soso. Sesa bibi wo ho e wo fie ho no. Amebeto me nana no a. Eye me maame wo fa no. Beto no. Be hu no ne kokko nyina soso te se kwa me ya. Mo soso ni e klom ho kyen amehene. E ma yeso ma ye kra me ye kone nche. Na minimu se obewu ama wakwa asa aba ama me kra ama sa abewo no. Ebla me wo kwa me no. Na ne ti se mu achemienu. Fa se emoja gina ho. Ti ebla ho pa ansana. O Kampoku no. Na nti mu achemienu. Eti fa na moja gina ho. Ti ebla pa ansana. Eko. Etwitwa straight beble pole. Nyankopɔ so adom na so no wo yesament yedru ho so ye nya doctor ni. Ma ne fa aka ni nyina. Aye ntwe sika bia. No mso Kampoku ye samai. Se was start to say wo kan nsem no. Nti ma me hu se me ba no. Wanyini. Na me makola aketwa ma be wo no no. Ekura na mani afika kra bi mpo no. Na minim se sa nsem se ekura. Na ha hai so tame awu no kura na menti bi da. So me be start to say wo nante anano eyate no. Wo ho anu akotete banche ha hai. No dia sinitire so no wose monto mame ne ebo ma die enwumre won e de sa anwum ne bae e betimi atonwum ye dia kwale ye chi saa no wosa no akofa me mame ntoma no dia won atimi tutuntoma ne guso no wasa obla na afa ne he kira no wada kopem se me mame ye ne ntem tete ya ono ne kotnae na me so me kotna me baby nko tie wo mu ana mete se wone me maame wa ha o kasa na yo yensan ko eche na so wo akodai ubeto pani bi unana ubeto no ne fari sai odena na kosusu wa fimu ko na won se ono wasan wo ni wona ka kire wo nti ade ama ye hu se wono na akwa asaba no me maame hu se me wo ye na me wo me maame nche to start say wo keka ne nsem no
me maame de ne kɔ ɔka sɛ kyenkyena me maame mfa ne nkɔ te sɛ de ɔpere sɛ yɛ mfa ne mmra ha no mukɔdu hɔ de ɔyɛ yɛ nyina me maame bɛka sɛ osi no ano ɔkɔ sɛ abusua fie no ano ɔno ne te ase no ɔteɛ no ɔkɔ kyenkyeni papa to ɔbaeɛ no ɔsɛ charity yɛ kɔɛ nana kwa me yɛduru yɛ wantena se kola ɛne ofrika mu si yɛ wɔkyiri dɔbɔnso kurodua no papa nti akola no bɛsa kɔsusu na akɔ asaba no mo di mfie sɛn tatam no ɔkɔ mfie ɛnan me no ɔkɔ dɔbɔnso no anya mfie mienu akɔda ai na wo si no ɔsate ya ɛhyɛ ase sɛ wɔyɛ keka saa ti me maame yɛdi nkɔmɔ akɔ akyiri ɛna me nana ka sɛ ɛyɛ wɔnoa na de ma mogya ne da hɔ no yɛse no wɔdidi na ɔte hwee ti wansɔle biem tintina ɛbɔ hɔ no ɛna wansiesie ne ho a ɔde ba ma me de wɔ no ne sɛ wo nana no ɔte hwee ma nti kɔbɔ hɔ nti wu akɔda ne nti fa no mogya gyina hɔ ei ebi ɛbɔɔyɛ no a wansɔle biem nti abirɛ hu sɛ akɔkora ne asa wo no me nana no wansi akwala yi fom da wansi ne fom da frene bla ai wafa saa ma sisi akura me na wote he ya de ne koye fi a omu nsi ne fom kola obi hu na busua pani saa nti mpani nsɛm no woka nsɛm kyese nsɛm na okeka ne emu odu o tibi mi tibi pa ebi ni sɛn o sha asia kuno no wo me ho nti na me nim sɛ bia bibi na ɛyɛ me ba no ɔte wa ɔse me dia mi wosika pa ho mi wosika papa mi sika bebrebe nya agoro mote ha sɛ na adaye be yɛ aduane a yɛ nya na mo afa anye no wa start mi sika pa no mote ha ne komode mo wa mi wosika ne nya asɛm ketwa mi wosika o mi dia mi wosika mi sika ba ko riba no ɛhɔ na mamango bebrebe wɔ hɔ ɛne manka bekɔ anuma kɔse sade egu aseɛ no ne matena se a ne medibia na madɔ kakra me bla na mabɛfie to start keka nsɛm na me maame mɛyɛ na me frɛ me maame nua ba ko na me se ante nsɛm akwa me keka emu odudodo enti bla ampa ɔno so bae ohu nanimu a na nse ejina ne so nti ohu nanimu a na wɔsen me dia mi woska o mote ha se na ehia mo sa na mi woska papa sika ne bi wo riba no ni maame ewu ho ebi wo ho efie susu ebi wo ho eno se me na me papa ni be wo no wode eno na maame hu me ti din taame ewu no wode taame ewu gu so me dia mi woska o mote ha no ehia mo sa no mfa me nkwala na me nkofa sika ne mamuala to akeka saa me maame ne se ye kwa me odi ejai akwa me de wo ba kwa mo akofa ma ye wose yu mate no akwatena ne na so keka ne nsem saa wotena na so a no wada ne se ode ko me maame ho no ma ho so kwaye saa o ka so mfa ne mra ha yese na munim se sika ko bi baabi yese me ma nimu ene ya no ye no jese akopana no wo fi ono na egu akwa bai ti se mo kanya na e mo wa ai ye nwanwa pa to sha se mi wo sika ko mi wo na e mo wa pa ye nwanwa pa ti mutu ho na mo to na mo ni bia na ama pomesibre bia just hakra na odin ka ba first me kai pa ani enim se emwa bi be free ha se yaba ahwe ni mu amwa bia ama ma yesa eto aso ma chese eyesa na abusua na to obi etirim se sakola na timi abekire sa de ne de wo se obi ade ne hu bi ni ehwe se eye no kra fe baby obi abekọ bia no se ete sa se wodi mfie dunai sa no kan se no wodi mfie nan se wo mfie dunai se mfie dunie sans me oda soka na se da tene nso kra se ne de en kekan ni ho sa ase e wo ho no ma wote ho anu abebusa akwahye bi wote ho anu abeka se bia bi o kra na me ame de abufuo no maten no busa o sai ho anu abe mama nti da be pa na misike o mbekwa akotwa me se oja wase na mnya kwai first ni da so ho mo kamudisi yempa se kula
kanya si ebri no asosi dem twetwetwe no okọ ebi ososo a eto da bi soso a wonnidi betena sesa nti busa mpanifo na ya na akokra na no bi na oyeye no saa no pepepe maybe achom senka interview mu a obetanse ya bia na ompeso bekasa na odi na pie odi ne kwa na oye ndan oba ya na okasa na okogunsa na okoyeden ya ten say me hu se oye pani ana besi sebe minim de kakra enyam wosa ti me hu se ebi wo hono ma ya na ayini mewura no se sunsun ni mewura no se ode kasa ti wo se mitimi eye bibia ebema samana etimi abasa be kasa ti na ni pia na ogunsa ko gunsa midi ensokra na midi gumano a ti oba ya na o chase kan sema ana wa ye tiame okay obonso hene tiame pa no osaye tano tiame ti edaso ewo ni mu enko kra emfiri ni musa na nya ni nyina na sisi no wokai nti na so wonkai yese ne no awo ho no ma asa watu afem ba ku bi no abekeka ne nsemana asate kwani baby besina ye kasai edaso kunko ho eno so ha me din komo kwampo kuna na ha onso me kasa sesia na no so wa kire nyoma hu ye sese nyame adoma ya wode ya odifo Elijah omoni akujami wa twoma denchemo so sanse masepeni da form ina wa twa ebaso wa twoma denchemo so nti odifo Elijah wode mankwa watomra abusepeni Edward Ernest Amankwa na oye former KMA chief driver opani Edward Ernest Amankwa okwakura opani enya emfie adiwotwe 984 na otwe ebaso wa twoma denchemo so enwe anopa no nsia kosia enwe no nsia nti yadofo omudi amanka na yenkudi na watwe nti odifo Elijah sesei wona mede okọ nti uyu mfi mu anyeye kwasibu afunya de obekọ beku na mwan yebekọ akoje omunti omuntwe mate na yebeba tinyame aduma yawada ya watwoma denchemo so anopa no nsia kosia enwe no nsia ehona ekodi abusuapani Edward Ernest Amankwa ena watwe onye mfi adiwotwe 9 nti mabuso nyina shade antisa wa owojiro na ba antisa wa mwajote one abusuafo ho nyina mekase mbodi ade bechen abusuani nyina abusuamu nyina ne mo antisa wa shade chetibia ebeyeye nyankopane ni ma hono na oje tijamia adma ya wada bia mesi nku jamia achuma neche moso na nkudi abusuapani Edward Ernest Amankwa ina watwe no ye former KMA chief driver Timoshia so mamuso na eno betas na fe yentu anka bano so yebo Ewiase Mu Nsem so Nhyira 104.5 FM kwampoku gold ho asem ne yekan na gold na ewo ho anase akotu ho asem design akoda wo ye saman anase wo ye nipa kwampoku ye saman anase wo ye nipa wutie mami a wose nana no otiase no no odidi ohwe fam ni tikobo ho moja eda ho owo akoda no no nso moja dantire ho because na onye nipa because akodai onye yi mudware nura ko isi wa yi ni mo nsema no oka no na ese de efia bakosem nyina kwa anim me interview na che fit 2011 2012 de be my interview na nsema oka na ehu papa sama no di emfie 9 the good no oho na asia kutu na emu nsem tisan enu mu akwa bani kakra me na be microphone na eni nkomo pampo good no mo asem ne yekan eno na ho design nyame adome yo mbacho wudi no do no afrem anti hana mi dimpa de ohina frem eno no di mfie sai manye mfie hia aduesia ensia 66 kwa mpoku ko na nso kwa no ese de bia so munya nkoi eno kwa mpoku hu ne sai sana hu na nai hasene de eniema oyeye no na kire se ehu ebi ni sai mame ebini se enfie mienu a ohia se menfa ne kokurum ho no bra edru ya okochi si fia oni me maame da because onko ho da me ma ka kira fa ne ma eba si fem no afa me ne ma eba ya akola me pena me hu no di mirika se me kofia akoka se me di akola bia ba soso wa yira no yamte se wa
wura me maame dem je me dimirika kwa hwehwe n'eki akɔhwe mi nta ma ba ne bie me nti asema maame ka se he akɔsusu no no wati asese no ofre me ade wo kyire me wa ha na mgina kwa na no waso de ma na bae wase me ni ante na bae ya wa me di mani te no wafura trampa no so akɔhwe mi nta ho te se wasi akɔsusu he said your friend no akwa bi si utiri so awo sa friend sa ha yes wa fa na tana ne na so me gina kwa na no ni di nkomo te se pani bizan kwa so se akosusu wa mani ha asi am se antem fa me mara eno de maba ko je mi nta ho te se no se o fa me ho ye asha so no nti eya kakra no ye pakole ya hu no ye fi o so ni station ho mutwe ya ante obi firi ho ba se omo hu akola akoko obi ni nsam ye no hihye ne botu wo hwehwe te sa akoko ho ti amu kire ne se ye de na e ba wo firi fie be mu osimi fa to so ye minta fie ene ha de wayira enti besen ye mfa nko se da bi nyo na ade mbae no waje ne ho ese kuro num de nipa ba nan ene be kan sa akola na yira ye so ye na mo pen ko pim se ebe pie ha se no ne nam hwehwe ba bia tami ewu egu a ne ka se mo kan se ba bia ne tami ewu go no obi de afidi abedo ama na dego egu ha mo bisa me ho asem am se asem ne hu ne be mfi aduasa enam de ne ba ha no na obi be ha ifie nsam ne efihia to be ha be ye stage farm ho na mfidi no wodi do afikire ho me be hunu tami ewu no mfi aduasa ni a nipa ne be do ya wodi ne mfidi be do afikire ho no na odoguye na adwuma ne guye na okono ofa mfidi ni bibi ka ho ena ye na de go a katepura ni ade ene se obeka ne ha se baby a neta mi ewu no go no obi na de go egu a mu bisa me ma me kire mu se eye no kure na se de tie no eno enye mabe na koda ye ya zuze ogu akwa ba onu ani nkasa ya na wo ka kire ye ebi ni sai sa ebi ni se sorry ashase na ye koduru ho no kwa ye ofa aso bo me ma me din se akosu eminta no enna ma me bodi se akosusu ade wotame sa na oti ase na afre me a wasa ba ho frem na kola wo ma kurum hada wo hun me da be kasa akosu eminta ho ti se na shase no ko fim se ebra wo ko chinchin ya wo ba ye na obi anim ye de anim se wayera ko pem bra ni mfie mienu so a na keso wanya mfie na ya me yare de fie wi a wo ye se me mfa ne mra miniska okochini pe be ma na ede ne ba ba mu a no ye nkrani na wo no afa na danfo a ye ba ha afi na obeka ne nsem sata no me ma meti ase me ma me wuye yesi no le bosume ne yeto na na do ne John abana ekokoto no nke se ye ba hakura be mfie mienu atwa mu ansa na abato no ba na ma meti ase enti ne kasa o kasa ha nyina ma meti e enti brai kodru no kan se yo ofa kosusu no e yo no a fise dina obono no keso no ti na opere na ye wo ofa me de me nana ma me na ye ne wo ti na kwasi uchi na tuwe sana ti ya ofa ni sai e friend na kwa me edo ndizima koda ino okere na me ma me mu aka ne de o mo friend na ofa besi na ka somfe na ofa de na pa no ye ya hwa na ye wo pa na ye hu eda na e ba ha nsem o kan ye ko nyina so ho anaba e free okono enye ade a ubisi na asem bia na yurefi ohun nka na ho so obekasa de a ene obetimi abekasa ma kire kama na enye continuous se face no isi de onyina mse e ko fom kakra e ko ho da kru bi dia na wakasem waka bibi a kire eno pa ho dia se de bia se obekika nsem se de first ni usha no okeka no se yemfa nko aha ni sika wa ha na bi na de onya ne sai bi nti muko hwe mu tame wu okan no no nya nko okrum no kan tame wu na sem muko hu tame wu ni de na mi se mi hunu papa na wo hwampa mi hunu pa ho na de ne hye minim se wu hunu ho because nipa na obe ha afie no o ha afie ni nyina ebe ye adwuma obedoy enti
wɔde ɛsan sɛ wɔbɛgye fie nyina nti wɔde katapura dwi akire hɔ nyina ya ɔpake ne cars ne katapura ne ade ne ho nti sɛ wɔbɛhu sa ha na nectar me onu wɔde me kasa obi nnim ana meboa nti ne kasa mu a ɔka sɛ wɔkɔɛ na wɔ ha anko wɔ ma ha nko no abɛfa nkante akutu na ade sɛ mokae a ɔka ne ha ne kai pa nti nyade a me ma me kora te ase no sɔre ko chinchin hwehwɛ ya wɔahu nti kwampoku agya kwampoku yɛsɛ ma mfɛ ne kwampoku agya kwampoku nti wawu akwaba na ɔte wɔ yi asa no ɔka bakwa samba ne ne kwasa opani ti ase ɔhwefo ma ne ti baabi kɔbɔ hɔ ma mogya kɔda hɔ mo akɔda sai na tie so ɔhwe hɔ na mogya da hɔ ne de nipa musabi na odidi wodi asɛm opani no me wɔfa wodi asɛm na sa ne afrɛ no wɔfa so me nana ɛda no a wɔbɛwu no wodi asɛm na me makokoro mu hɔ pɛ na ai sirimufuo mienu ɛna anya asɛm ɛna ɔmo watena ase a wodi asɛm ne ko gina hɔ tie bi na wa mu anu manim nti ɛso obu awie yɛ na me na me kɔ no me kɔ fie no obu awie yɛ a ɔse ɔgye mpatama de ogye bɛm no na ɔmo se yɛ kɔ akɔfa ba nti ɔsɔre na yire de aduane aba nti ɔsɔre yɛ a ɔkɔtena ase sɛ wodidi ne ba ɔnse nsuo mra no kɔla nse nsuo no kɔ ne kɛse watu ahwe ti me kɔ fie yɛ moto obra me kɔ na ne hwene mu nyina de mogya wan sɔre anu anu no ye pɛgya no wan sɔre no wie nti mfie owo ye sɛ yɛ wa brepo o brepo kɛse na hanu doncho ho mogya na yi no kura sam sɛ nti kwampoku ba wia za na ne tiri mutie na ne tira ho ne kwante bi kɔ bɔ fam na sabepepe ana ifu ho ukɔhwɛ no hospital ho oyam hyew me wofa me na de so wo twi emra wo akɔda yi a ukohu sɛ me dware ne bibia ye de ne kɔ hospital dedi kan de ukohu no oyam hyew sɛ wo gu me nsɛm e wa brepo ha ye te ukohu sa no yam him so sɛ wontimi nkam wo ba ta ne nti anu nim tuwa nka manante na so hu sɛ ona na akɔ abai nti no ka kyem sɛ owu akɔ aba no we nipa onya spirit no mi yasa ni wura fi sa ansem na nka mbati nsem pa o ka kyem sɛ owu akɔ aba na wura fi wanyi so no wa candidate o se sa time no 4 years and 10 years aba nti wanya 14 on kai ni twa mo na mento aso wuti Ewiase Mu Nsem ye fa me gong kwame na se mo ka no eso so no kasa ni padua na fe nkomo ye di na fe sa akwa se o ya pose ye ofidie so o so di enfie na ni papa wu ni maame ewu papa na be fe na ka che ne se god bi she baby nti won ko no won ko tu na onyini a wo da hwe na busuafo na hwe akode wo tie a wo so di enfie na ya wo kasa asem ya enso nse no kwame de ojina na ojina asem o kan no kwe isi afi de kwadu ye twa ntro afi de wo se wu nua ba na wo di enfie de okotu god ko si abusan sai ana sunsu asem na wo kai daddy muna mu asem na wo kan no kwame we de wo pose ye kwame asem o kan nya no kwe e wo so papa se sai afra me ka chem se kwame god bi sa na me de tamia wa asisana nti yeden nti na meti da shem me busha afro tamia wo re de ade hai oh akudai bumi so nyini pa no tia why do you use tamia wo kura ya dia asha me busha